Candidato agente Polícia Federal município de Dili, Hahutir prova escrita. Foi passa a seleção do documento candidato agente Polícia Federal município de Linian, exame tuir escrita antes tama bateste físico nian. Tuir superintendente assistência Lino Matos, lá ia sistema familiarismo e a prova escrita. Também o subcandidato Sira do esforço, o de hakat ba etapa tuir mai. Comissão recrutamento se permite de candidato nebe consegue retam valor ne nulo baleten, a tu passa ba fase tuir mai. Teste nele rigoroso. Laos sansan sair mana itu atu kan sempre kolia ba ibumba imun nilai haida. Ne atuliu laliu so ni anak imak tin decide. O sea, presidente da juri mas kolia keras. Itu tim transparan. Buat ina familiarisme lai haida. O hatene oliu. Bela oni nama polisi vamos. O kon laten ola beliu. Oni nama veterano mas kon laten ola beliu. Pompor oni valor em decide. O beliu beliu valor mo decide. Oni valor boto beliu continua na pati. Tes na pati. Ne tes ni ansam buat naklok vai muito então é muito raro aos dias bete se sair makne dia bu sida vai ne alon la ne naklok é muito raro ne de balaliu na valor ne mak hansang letina hira kliwane tem 60 dia kata ne libat liwana lá sei bastante espécie quando lak então ne makan se lá na Candidato balong hateten ladun hetan dificuldade ia teste escrita. Parado hau sinti hau bele no hau bela sordunia exame da uingine hau sinti botutu dia e matéria de maka hau soru durante matéria de hau soru si hau hetan tuir exame de maka si pentele sira fo hau sinti botutu tuir duni buat nebe maka hau estuda no hau garante kata ia oportunidade dane o ia vivenda ne kari hau bele passa ia exame escrita dane. Atunune bele tuir falia segundo fase ne bemaka preparado usi pentelisira. Garante tam hau antes mai examine hau estuda prepara antes tona. Ne besaine durante a mi hetang usi SMP SMA ne mi hetang helade. Dalam baransa ami estuda kona ni dia me con estuda la kona ne dalam balão me aluhana. Total candidato nebe participa e exame escrita o município de Dili Basic Rihunrua. Juliana Maria, Dilma Suzeti, GMN.